Impact TV Kuki edition agenda Manipur Muntanahin Bajausi Dr. George T. Hokimin Kahin Lemo Benehi. Tuna say Hom Dinga Kipat Sa Hung going to Johile. What is in Article 371 Clause A the 2P issue he in? H2 say Hom Nadinga Tunia panelists, also our guests and expert Ho Pundo Nahin in Kate. On my right, Kajit Lamato here, Pu Thang Say Haukip, in Pipu, Kuki in Pi Manipulahin, to let Centralato here, Pu MS Lupo, advocate in, to let extreme corner lato here, Pu Benjamin Mate in, spokesperson, BJP Manipur, can Manipulahin. Tunia panelists ho in napano mantamta nahin hakang awa hichalai muna ki ho khom na dengan hung khom je win na bon che chungwa ki pathu ka hin sei nahi Naga Indo Naga Framework Agreement he August 3 2005 when government of India to anisinam ki ka anomen hichiwa it's a framework agreement na ipimomong hamti he mipian kilungdongen Manipur seriously in Manipur really wants to know Arunachal Pradesh he in Assam he in two last 3-4 days in RN Ravi interlocutor in report ke mudung joyen the Hindu Indian Express la dunga Article 371A it's in Nagaland na special status na kichipi he. It's Nagaland neighboring nga Naga hochen na ajong he kichipi the he. The in chipiding Union government hin chipiding nga de dan khat ata lang na thuwa ke muji chun tu hin ipititam tile Manipula UCM ahin emuko ahin chule adang dang ho akunin nasata in situ reject a ball of it. So le alanghan ayang sun United Naga Council in jong agitation Naga rights defend ball na dinga agitation ball dinga ready ka hitabetin UCM so le adang dang stakeholder velia ho in jong ki ho jong mass movement ball dinga anytime are ready ka hitawatin the line is drawn na dan khanen amta in to amaspin na pu Benjamin henga question masapin ka hendo nom chahile yes few days ago na Alan Ravi in framework agreement to a parliament standing committee ho henga apon do khat chu court han bowling gatin boundaries of the state will not be touched and some special arrangement would be made for the Nagas at the end. Which in asay cho hile arrangement khat wang chu Naga holding a he ki bolding a he a phone do he. Achu tia hile Manipur territorial integrity chung chang he. Atong khatai nati am chule ichi framework agreement anaki sel gu chu chanham khanin reveal hitai phone do tai ta nagelam nalungel hin sei. Tu chung Parliament Standing Committee on Home Affairs on Pu RN Ravi Naga interlocutor pa ko mamon tu do na ne wonao extract ekhat pa chu hin ai sunga RN Ravi na sei chu masanga pra yon Naga ho framework agreement ti wala chun asunga jo thil do si chu include tam ta chu mai le lang hen lang aku ki lang hen lang Manipula community tam pi hin nasata ini lumboi piu chu hin atu chu ngai mu do pau chu hela muiwal honorable prime minister Narendra Modi framework agreement ta sign na bol chu a frame me hin asunga nitty-gritties EPP jaudam ti pa chu tu lai ta e kho khut that lai ta o hin a hin aran ravi na sei pa chu la kho chai nai lo wanga chu heta bang longgel ka ne ve ti na a sei chu la ma se pina kyo ho election masanga BJP a center party president pa hin prime minister pa hin Manipur mi pi ang sunga Naga solution ja Manipur gam inchi khajang ke tong kholo re heti chu tu chunga RN Ravi report as a proof imo heti chu to nya hechi impact TV VOC ko maka phone do no maintain
ani na aran ravi ni lai report ti na api na chu article 371A heji tabang provision chu Manipur la ai lo wala Arunachal na go chen la chu heji chu koi pi thei dham heji article 371A specific ta Manipur le lo le Arunachal ki koi di heti pon heji tabang kata provision khat chu lampi thei dam ti chu ke hon jong ka khau lai tau ka gen lai tau he ti thu hin ai hin article 371A ki ti chu le specific ta nagle na dinga chu India constitution amendment ki bola hin jeta bonga chu Manipur la hung ti le article 371C ki ti ki hin heji to chu a hiya jong le it has to be public mi o si hera chu parliament an puro dingo so ha negotiation government negotiation an chaiting le parliament an puro amendment ki bola wala chu Manipur la Arunachal gp thai hello hi ti pa chu tu nya mi pi tam pi confused di azu kin clarification kan bola hin tin ani nan to isei bongwa report chu ta chu na go ho ka bo se ila do hin a whole report chu wara la chun la sa chun I ho ku ki ha mention bol bin hi a mention na wa chu pi ki sem ta la chun yem ta ku ki ha jong he hi thia le government of Indian ku ki te UP ke no le UPF ni kho pi hi logical conclusion political solution om na ding in gang tan process bor pi win lang ama le na ga ho na pi ta bang chu hi ji to kilom ke bang thimin ke bang dingin chun gon pi vin ti chu tu chunga parliament standing committee ho report a ko na website a ko na no no ko pi mi o se mu su ke do hin e cha chu sa ji ki sun su ke hin e chun tu nya tu chunga ki hon ka sei no mo chu to a congress he la party dang hon BJP ten framework agreement sign with Manipur su ke de tai ti ho jo si chu tu chunga mi pi ang so a hi lo dan pa chu RN Ravi report a ko na si mo do he ti chu ka sei no me ke pa me article 371A he chi chung chang he constitutional special status khat Nagaland na ki pe he pu MS lo pho nang ko ma ka han dongin katin he chi 371A chung chang a hen tua last 2-3 days a ki panen Nagaland he han lang ho valley lang he yong la chanam khatna hai agitation near future la hai thai living a jong he ding dan ne age mu en it's article 371A hi bi mong ham chule chan ge ya chu chi hi ho expand hung hi le Manipur la he mi pi dinga including Kuki na ichana he ho dinga unsafe hi am ji chung chang chu na hin sei malung amasan Impact TV Kuki program discussion invite namun involved he jibin ka ki pana ka hin sei masai article 371A hi Indian constitution in special status state jo si api in ama protection adingin Jammu and Kashmir long pi ni Manipur jang api bin 371A hi Nagaland hi chi hi it can be perspective ni in kasai no men tunin discussion hin extendable jong hin chule it cannot be extendable jong hin gm tel number 1 chule article 371A ase hi pm tiala special provision with respects to the state of Nagaland hin number 1 chiwa close a pm aman say hi no act of parliament in respect of religion and social practice of the Naga customary law and procedure, so administration of civil and criminal justice involving decision according to Naga customary law, ownership and transfer of land and its resources. He tabang cho metal hayong hi phatle Naga umnazo siya cho piham tha nei thia ti chu chi close aya kimun ahin chipa hi mi khanin civil society khan ham elo la ko ham khan individual khan asei as mo boarding helovin hi chi ho apply board hin na hin unless am ho state assembly chun resolution khan ala wala board thei pon yam ta resolution khan ala ale ipiha ek a board thei ti chu chi close hin ki muin chiwa ega sei num chuile 371A sungi ba nai le governor in respect of governor or state cabinet or state chief minister hin law and order iti maintain a boldham law and order iti maintain a boldham ti chur grani piti la adham consolidated fund piti mancha adham chur public notification ipiti a bold heidham ti chungchang he akimuin chiwa ega seinu mu chule
Twin Sang district hi 1962 state Nagaland state act chule 1963 1st December la Nagaland state ahki create hin khangto lo mun hi ji chun chiwa hi governor nu in Twin Sang district nga pa na elected na MLA hong hola hi mi khat hi nominate appointed abola a ministry chule Twin Sang affairs ta ministry compulsory khat an hi sat pem tila am ho hi ipiha khangto lo hi za khanto na di upa hi khan hi ana umin chi chuna mo regional council na ki ana form of in not more than 30 a maximum 35 chan ge hi thading hin member ani khat bin regional council khat ana form of in so le ani na chu ga wat ki na le Kohima le mokok chung hi special status stadium regional council kha ana piwin khanto namuna amun muna hi piha khanto na hi mi to ke ba thin ring hin mokok chung le Kohima hi special regional council kha ana hong do oven chule MLA long hi 46 apat 60 chan ge hi number hi increase and bol tawin cho hi na hi ale tua naga peace talk by framework agreement helang ipi jong le Manipur la naga inhabited zo sia ipiha hi chi the hi ti hi chi Twin Sang special status kipi chule makok chung Kohima chowa base hin bolo hidam tin keima gel da na hin chi chun chi ji a chu hiti bang cho gam khang to lo mun chu ta special recognition special status kha cho kipi a focus ki bol khan to na the ti hin tunia naga ten se hele ke ho hi mi khang to lo ka hi win mi khut nu ya ko ma la khan to na hi gam hlat in ko movin chi gam hlat ta ko ji u chun tunia his ke ho hi one roof one administration khom wing ti adima no hin chi chun chilanga even na la chun it can be extendable kantina chalai chu hin ai wa it cannot be extendable ahung hin kha chu pi ham ti ala hi special status Kohima mokok chung chule Twin Sang district regional council ki sim pa hi constitution na even 371 a mama ji na hi ale council can continues not more than 3 years from the date of formation of state of Nagaland akitin ai la chi chu hala state formation chule 1st December 1963 ahin Nagaland ni out of Indian Union lai 16 chan na state ki form la zawai tan chule 3 years chan ge ya chu a hi theita lo dinga hala tunia naga hoin chi hi piam naga inhabited area yo se khana kom di heti pa hi a hi thelon thil tampi khajang cho umin chule 5th schedule vet ki na hale 5th schedule vet na hale prohibit transfer of prohibit halang transfer of land ki bol na hi halang ipi jong le schedule tribe ho ki ka ki bola hi the ti khajong a sei kin 5th schedule vet na le chule allotment of land hi vet na le member of among the schedule tribes ati tu da am ho lungel pa hi isu pi chen kom pi phai cho mi ho pa hi schedule tribe hi po ne schedule tribe hi ji wa hi ji basis a hi extend pa hi move a hin bolo hi dam ti chu keima gel da na hin chi chun 6 schedule hi ga wat kina hi ale autonomous district council atha nading chule increase a number increase bornading area increase bornading area shu mong nading imazo se hi boundary draw phatnading jo se hi abon che kai la sub paragraph clause 1 of para 14 of 6 schedule chi vanala jo ke in jan tu nai vana hi ala center in if there is a willingness to solve the naga problem ai lo wale if center has a willing ane ya a solve no ma hi ala bol mo chu poi ti chu ke ma gel dan hin a hin chian bol phat le how much they should face the consequence chi chu question lin ta ham tin ka gelin chi chun consequence lin ta hi a face nga ma hi ala center in a bol ding provisions on nei thowe ti chu tu nia he ka ga sei no ma hin provision chu au me ti chu ke ma gel dan he ale chi Manipur la hang chi thata han lang hele e hodinga e chana ito kha thai deng wa na mu ama aphat lo na ipi chan itabang denga na gela chom chan ga sai tem Manipur is a state where multi ethnic groups setters munahin che chun ethnic conflicts in the past many times it occurs
chi chun immunity hi tampi kinai na mun hi je chun chi hi for the Naga it is very good, but if extend to Manipur, see Article 371C ahe Manipur ahe hill area definition hoiten akipi in committee ding dan administration ding dan hoiten aumen chi chohovel even na hi ale Naga issue to matter as well extendable ding din mun provision jong le 371C Manipur status chombi akipi chen chi kolai hung hi de hin chi hi au extend ale constitutionally aboi na jang ahum ki thowin chule number 1 number 2 yam ta chi extend hong hi ale e ho he Naga ten thil khat bol le ai milang Kuki lang hon accept ki bol thelo accept Kuki a bol ting le maitin accept bol maitin a bol phat le Nagan accept bol thelo state hi ji chun yam tia chi hi ata hong sual lawang chun consequence wang chu abe hi loading chule chi hi constitution na su khana jang tampi hungum di jam tel Manipur state hi special status 371A Nagaland ki pi boy 371C a he Manipur lang ki pi chi hot bang ko like constitution ko like jong tampi hungum dingin kei magel da ne constitutional ya constraint ko like de hati chu na ki parliament zole I'll come back to you to inpu thang sei haukip ko ma question khat kan do nom chahila which Indo Naga framework agreement ai lo Indo Naga peace accord chungchang ai Kuki in pi he nadin mono ipi ham na stay no tham khat na hin sei te thaida din mun ka sema sangin pa ik hol na Hindu a tarik sob ni the Hindu issue national newspaper a chawa se he RN Rubian agreed on a settlement and Tasim Trige framework agreement with the National Socialist Council of Nagaland ISAP Muyuwa and SNIM after it agreed on a settlement within the Indian Federation with a special status. Yo BJP spokesman Pansi chu Congress on the gin mo Macham lo be chu tu ni ki pong tai te chu Macham lo be chu ta chu ma se lom te chu question chu ai Macham lo khat tai ti chan chu se lo mi ba benefit of doubt na chu kina sao chu ta la ta yang hi chen su hi pi ham ti chu gel ham se te chu special status pi de ta si article on special status thu chu special status chu Naga hodinga ki bol de ti thu me chu bi ke nai lo chu ale sa chu Kuki pin ki sei he le memorandum tam tak ki pita chu prime minister ki mopi president ki mopi home minister avela ki mopi chu RN Ravi ang thumela ki mopi chu eo na ki sei chu na le Naga isu yong ki do lo again sang ki sei lo Kuki ho problem ni sei ma sa sei cha na ipia ki sem ta le India do gal sa no Naga thing ho na thao mo ne lo Kuki ho thu sei ma sa India dan do yu ki ti chu to a hi chi be na le hen mi ja ko wal ke that ho ye thum wal ki sumang price hi na go ho India na pi go chu ji chung thu ta sei da chu Home Minister Congress khanga Home Minister to ki mo wa chu India he law niyam ham Bombay Taj Hotel tek ho le parliament te ho na lo chu mom ma Kuki that ho chu lo chu mom ka te lo ma to ti ke chu lo nim the lo chu chi chai le chun India chun ta hi Naga ho che special mong mong ala o la chun Kuki pin a ki sei chun kyo ho Indian citizen ka hi lo ham citizen ka hi wa le India da no justice bolut ki ti chu India da no ju na lai chu India da na chu hop sa lo wa le Kuki ho da na chu thun se ngai da chu chi cho ba na yo le sei thi lai chu chi chu ho ya pi mam ta le Kuki pi a ki puro jo wa traditional policy and political stand analau chu cha chu India he ni ta Kuki ho dan lo ko wa le
ako ya le Kuki hon ama stand holding in ki thulu na nam sa chu ki kisnal na lo am advance ani ki sei sa chu ki stay si ta in phau chu na ga post ball pi chu mo na ne lu ki thar ho justice bowling ki ti chu ki sei chu Kuki in pi de hin demand ng ki ball lo chu justice bo ki thum na lai chu tu chana ai le naตัว UPF เลยแกนอ political talks ป่าเหอันนั้นหอกูกินปีมณิปุรเห็นชนะ support นบอลว่าอหิลว่าเห็นแหละนายเดียวหิโจมาจีอันนั้นหออินพัดสะเห็นหอนจงนพัดสะเจียงดึงว่าน้องมองจะกะละอันตุนเดียวขัดใช่ตาก็เสพกูกินปีจน political demand กี่บอลเราจ้ะ traditional กูกิ government จะกี่บ่อยปีจ้ะกี่ว่าอย่าง government ขัดใจวิตายกี่ติงให้จ้ะอินเดียบร์มาบังกลาเทศก็กำไม่ในไรก็หูเราสาวกำใจเลี้ยมกี่บอลเลยจ้ะ example ละโมเดล border fencing กี่บอลจ้ะอาจจะกี่เช่จ้ะก็กำไรลงว่า another Berlin war again ที่ปุ่นตากี่เช่จ้ะอินเดียให้กี่ตีรู้จ้ะกี่ว่ากำไรลงอ่ะกี่ตีจ้ะแม่มันดำกี่ปีอ่ะนั่นสตาปันกี่ลาจ้ะอินเดียบร์มาทุกเกษตรรู้จ้ะก็กำไรลงว่าบางเงินที่ปุ่นตะกติวจ้ะพี่จะอินปีดินปีจ้ะอินปีนปันนักกีฬาขัดบางตะเฮ็ดใจแล้วจ้ะกิจนา suspension operation นั่นละงาลงแล้วก็มันในจันดาดีบินที่จูตุท่าอันเตนักนักชิวตาจ้ะเกี่ยวโตวินมีตัวนักเกี่ยวดูเลยที่วางกี่เช่จ้ะฮิจีอภัยพบวิธีคอมเมนต์นำเราจ้ะอาหมอจะมีอาหมออาจงให้จ้ะอินปีจนเลยมา government กี่บุยพิจารณาอินเดีย government ด่าหน้าหอเราจ้ะอาทิคิดน้ำจ้ะอาหมอจน government of India จนรู้ถูกหมู่จ้ะกูกินปีนอินเดีย government ก็มาจนรู้กี่ทุ่มรู้มากกำส่งว่าไว้ห้องในระบบที่อาจจะซีสกี่ทุ่มเหี้ยนะดิมันกี่บอลขนาดเราไอ้เลยจะชูอาจจะหลังจงแหละแฮมขัดใช้ความคิดนั่นหลายเอาเห็นนะตัวอินปูเบนจามินพอมาคุยสันขัดกันต่อนมจะเห็นเลย Central government ตัวที่เขาที่ NSCNIM มาจังเหล่าที่ last year October เดือนจง Naga National Political Group กิติขัด party group หลังกิลอยคอมมหาจง Central government ตัวนี้ที่เขาเป็นนะที่ตบัง Naga Indo Naga พิสกุลลายเหตุตบังสายหลังขณะตบัง Central government ตัวที่เขานะFragility ที่เขาใช้หลังขณะอมกิบไปอีจนาตัว ongoing peace talk between Union government and NSCNIM เหอีจนาเช่นนั่นแหละพัฒนาอมดึงอันนั้นมุ่งนั่นลงเรื่องใช่ที่จู่ไอ้มา personal view เห็นดินจู่อินเห็นมาบังว่าน่าอารันราวินจงนาเกลันหลังมณิปุรจงเลยอามา repeatedly องค์สิมาเสกขัดจู่ stakeholder จู่สิจู่ on board อากิปุยดิ้งจำมวยสินุบนักกีฬานาก็ solution นี้กิจายดีที่เห็นอามาจู่ framework agreement จู่เนี่ยฉันายมตัว assign ที่ทูยา consultation จู่นาก็ civil society organization ho arms group ดัง ho อาบานา มณิปุรจงไม่ได้ ho ลงแก้วจงอะไรอี ho กูกินปีอุทังเสีย ho จงอุทังเสีย ho นั่นจีจริงเห็นอามา ho ลงแก้วจงอะไรส่งอาจู่ Epi-3 workout ball นั่นที่อาจู่ consultation นั่น ball เห็นอาจู่เฮลังอาจู่ตัวไอ้ ho Epi-3 เสียดาอันนั้นก็ใช่บังอาจุกที่เอพาร์ตี้ BJP ฮีน่ายังจุกคนเซ็นเตอร์จันเกียร์ framework agreement จุดดีเทลก็ใช่ตัวเราจีอาจุขัดไว้ยัง strong team ขัดเสียมพลังเกินนะ senior BJP leader เขาอยู่สิ่งที่จีบว่า center prime minister ปากความจันเกียร์กิโมว่าสากลนายยังจุกคน concern in board of state government in state assembly จงให้จีก็ใช่ข้อมูลง่ายที่ป้าจูจุดจันเกียร์จูนินโดดูว่าฮิตจันเกียร์จู pressure ก็บอกเราเห็นแล้วอารันวินจง report อามาตัว MHA ก็มา MHA standing committee ก็มา report ปีน่าจะ detail จูบ่อนไอซีมาเลยจนอามันจง consult กี่ bowling stakeholder จะ consult กี่ ball ละนาก็ solution นี้ final กี่ ball ได้กี่ที่เห็นที่จนตัวไอ้อันนี้ NSCNIM หัวโนตัว deal ball วางว่าจนนาก็ยังสิ่งที่หัวตัวไอ้ที่อาจจะน่าคุ้มค่าในอัน ball ดีหุ่มนาก็เลยแล้ววันนี้น่าจะสิ่งกูกี่หัวจงไม่หัวจงอันโดว่ากันที่น่ะไอ้หัวจงสิ่งที่นุบตัวน่าป้าจู
stakeholders si nup na pa chu solution an bol du hi ke man chi ka ta sanin yam ta chu a government in jong cho ta banga chu adang dang ho adal ha ita zon bol kira la jun peace de na chu na go solution pi de ti hin peace hilowa ka ti he ji sang jo chu tu sang jo chu gamda le si Nagaland la Manipur la muntenan ka si thei ji chu na government in jong chun cho yo si chu amon jong ni tina chu koleka bolding o study bona winte ti chu kata san na kan phong do no min he Malaysia na yan he model of notice insurgency kiti yong le na tu tan ta hungum do he ta ni ju government of India yong hen study sa bol thau di chu adang ho kha interest yong chu tham khat abat ngai ke parliament chu supplement ne khan bol ta di le na bol lo to chu amasanga chu armed group ki tia le chun NSNIM chun mother of insurgency ki ti ta dictator bo chu ala to ayong NSNIM kim so lang ita chu ala me le ayong ku kya ayong mios in arms group ki nei ato chu armed group khat me jo mon special ta bol wala dang ho si chu ayam sa hum kho so thei chu ya chu sentiment chu public ku kyo sentiment ta bong ham me hoi pi ham achong la Nagaland na ato NSNIM Nagaland na ho khona concept wa NSNIM ki tia le Manipur kachana ga ti na la yo na cho mo yo si sentiment an vera holistic ta hi mio si na holistic ta hi solution khat wang chu gonding hin gong win ti chu kam ka gelin ani na chu yam ta na go chu Manipur la jo sang i hoi prehension chu na go bo special status ung ki pidam ti chu yam ta na ga an pi wa la chu na go pi don chu gugin pi lo thei lo ti chu na ai chong chu min hi chun ai pi le chu tu chanang chu ma cha mo yong dialogue ongoing process hi ji chun ma chi chu yon jong presumption ai sei thu nga dong na factual pa chu le hunung le phat so ta lo nung le chun in head do ti chu to ka sei do nu me ne he ke pa pulu pho yo ho ku ke te yong territorial council demand da ne no mo ben na ala tu nai sa short night point last 1 week sumen UCM ho central la chi over prime minister union minister chile Alan Ravi jong ke mo pi wa so am ho na sei kha no chu I tabang autonomous territorial council hi han lang pan naga cultural body hi han lang I tabang hyong le ichi ethnic base ha divide ball na ding hi lawang kai sep lo dio hi reject flatly reject ball lo chu ale chi hi UCM most ten hi ta le valley ho na ai ho jong territorial council khat dala process chi lai hi ben ichi hi future la ichan ge ya in to kha thai di ham ti hi race ball thai khat chu ko isan ai le nang ma mu da na chu chi ho territorial council idal pau ichana prospect umam na ai lo le ichana ha sat na denga na mo solution nang mu da na itabang umam tham khan se chi territorial council hi hanlang sovereignty hanlang state hi hanlang state within state hi hanlang EP hi jong le chiwa hi keima gel dan ka ga sei nom personal view ka ga sei nom choila how much we are prepared chi chu blessing ha chu ki muta hanlang yam tin ki khat le e ho hi fit hi na di wam ti ke apprehension khat hi ji dam cha le e ho hi ipiha fit hi na wam ti status muda ka tina chi khat chu phem ta le Anglo Kuki War 1917 to 1919 jong hi date of celebration ki san ni ki boina la standard no hi chule number 1 number 2 a chu phungla changa ki khante ki hina lai ipiha chule election a gam nui mi jaw te ki hina lai hi chi standard chu hiu hi chi standard hi je wai tu ni ai yam tin hi chi chu ki mutale idin mun ipi te dem is Muslim nation ho sanga jong chu din mun hoi moi na lai di hom ti hi keima apprehension khada hi a hi wangin chi territorial council yan lang state within state ip hi jong le chi hi if center is willing and if we get blessing from the center chi hi chance om the ti chu hin yam tin am ho in ethnic line I ma cha kai khane ti jong le Telangana state ki create dan jong chu very linguistic basis ha ki create hin chu ethnic line jong zao hin chu le
Jharkhand state ki create dan hoyong iban na chi chui hin chi a chu admission of establishment of new state hi hanlang chula formation hi hanlang boundary sim ne hanlang sibli hi hanlang sim to hanlang adjust hi jong le article constitution article 2 and 3 ai ban na hele center parliament in willingness ane ya parliament in apas a hi ale chi chu blessing ki mu ala chi hi I khat diu hin inei thebe ti chu tu nya kai ma sei no ma hin kai ma sei nom khat chu hin yam ti a chu chi blessing mu theina dinga chu how much we are ready ti khani question kinin cha chu EMP sol hovin I politician hovin state na hen lang central yola how much parliament lobby board of elol ho I political status ovin I change ya central lobby board chu question lin ta khani yam tia chi chu lobby board zo theina pa chu structure pa chu ikisim tu lo wale chance wang chu ha sign a hin constitutional provision dung re center parliament thanei na tho hi chu center in chi hi naga te issue chu mail heite lungmona dinga aseu yang an hi mai thi a hin provision wang chu hin every state boundary sim to na sim leu na sim phat na adjust bol na ma jo si chu amor ethnic lan ipilan ki tiong le tunia Chandigarh to Punjab hobe ba na le ethnic line hi chi chun choi ba na hi le amon chi seu yong le provision hi ji chun chi hi perspective ho status pa chu ki sim to wa fit hi wa lobby bor zo wa le it is hopeful katinome lobby hi very hon central government ko ma bol theu hin na I hon joi bol thei kin itabang I ho ki ka ang chu struggle ki bol tu na khat ding ka mon ai pin hele ki pa amin sei ki no ta zo long na to apu tang sei ko ma ka hen do nom dang khat cho hi le Alan Ravi in article 371A chung thua statement hen bol jo hin Manipur la piha boina khat hong ngom do dan in om ta tu in UCM ho en we are ready for agitation even na lana UCM le UMU ko ho loyen we will launch mass movement ticket tal ale ho ku ki ho he hoi lai mun ai de no ham whose side we are you are not siding anybody we stand as a Kuki yo hin sa ni di bol hi kum sa ke nga khalo 13 September sa ni tao nai ta chu tiếng le 1995 ma in phala coffin rally ni ki bol chu wan noi ki hot liwa ki bol chu BBC no show chu Supreme Court ayong PLK ne ki bol Jantar Mantar ayong 2001 aki phinna nom dikhya kum khana mui wa hong chunga chu right information a hi home minister le khane ki sap chu EP special momong ne ham NSN IM ki ti to ai sei pau amon special status ka ni dong chu what specialty na ga have ji government en ku ki ho question ya do le tam tam chu ana ki dong sa tang answer de tam pi ma chu Raj kinga lo hela protest rally ma ki ji yeng chu kinga lo chu to a chu settle first Kuki justice for Kuki ki ti pa hong lo wa le e ho chu ki ho yo ngai lo tu am sa to rom chu khan na che le India en Kuki ho Indian citizen na ngai to lo ki ho India kai poi ti di hon pe ki ho ngai chu ania India lo chu ki on ka pom lo de ta ki sim sa chu hi chi agreement hi Kuki ho chu justice am sa lo la agreement jan ka pom do re ta ki ma sei ta chu ji chu ata ta si phat chu hong long be chu ki ho na ngom tin am ho tun la a phol ha yon ki phong la ro hai chu ki phong yo lam sa ka la chu a ki sei ba na ki tong ba na ya chu pi bol dam chat chu ki sei te lo lai a ba nga chu a process a chu ane ki chi da chu hi ang long ding ki he chu
mi tam ta ni tai mo na chu memorandum a pya na piu pya pangam ti chu pa hi memorandum som gu wal chun to a thu se di chu khun chu i sim pa ho ta hin pan sa du ta chu ile khau hi min ama ke wanga chu hai ti ding ki ha atam yo hi international organization na copy to ki pi chi chu pi chi hang lung ni hi mu sa chu India in don loi ne yong le information copy to hi ki pisu ke chu anai pen tari gu bang chu open memorandum ki Kuki in pi pi mira ki pi chu the same thing ki pi chu international body yo sha ya chu India chun khalwi yong memorandum ma ki se chun amda ni ka ro le no na koi wa ni tha sa o he ta kala riเขาจะเสียนั่งไงรู้เลยตัวอินเดียจงอาหอยจุดเดียวปอยหน่อยตาจงแม้มันดำเฮียกิปีอาทุยากิเสียดอนละวันเลยอินเดียไอ้เนชั่นแนลมอกุยากุกิวท่าสายตีอินเตอร์เนชั่นแนลฮัมเนชั่นแนลกรุ๊ปไงตากูได้เฮดัมยาวอลดัมตีไอ้จูอินเดียนสุพรีมโคร์ทนายทุกเสียนุ่มลงจูPILเคสนี่กี่บอลซาจุดอะไรKuki ho India Burma Bangladesh cheng ho chu international agenda ya chu international sing ngai ding chu automatic a ki do am do chu pathen program in te ka ti chu parliament chi to kinai jap question khat zol nan dong ki ding katin tu in pu Benjamin question khat kan do no men context sa ko tu ni topic context to tham khat diverted jap jong na important na ka gyal je a the question he raise kan bol deng a he nomenclature identity thua iboyo ge UPF ke no in two nights in first public consultation on about class of idea and interest na sata na me ti ding he je Let's go in some in suddenly Kuki dishonorable lovin, Kuki minjao talovin. Jalian kam all cool proposal in bolovin. This is changa he nang ma view lungela jisanga hoijo alternative alol option or minity mai lo wale chi ha phanai niti am chung changa chun tham phan saite. Nai chu kin personal view copy di on chu nom thei pon tin a hin generally a sai dinga chu ke Benjamin view chu hele not as BJP spokesperson hi lowa a chu til hi kon I ho hi consensus building hi la samwin society as a whole ale to underground to government to negotiate bol ho UPF le ke no ho yon chu consensus building analysis win a bulti la para chu dialogue alut masangwa chu amo ka chu cho tabang chu redia consensus building khara gonding o amending chu Kuki te te kiti hon la jelian ga mi ti wa mi pi ti wa mi hong la khati he consensus building a bol do mi pi ho yo se amin sa de he jiting la center a chi de wo hin amon center approach masaro la khulanga ho ko na chu UPF in na chu ma sei ke no chu ma sei pra ga kheu to wi na ti la mo yong boi de ho I boi wo hin a chu ke personal view a chu ai le no I ho yo se tha khat hi win a hin ki ho hi a politics ha moi glass house ha ki a chu Kuki mi pi yo sin ikinup to na pau chu ikin jong ka din pi de ti pa chu kin jong pa ka sai ti pa chu ka sei do no me ne you can supplement ai sai yo alo apola ka sei bonga chu hi chiang hun ding hi ke mo chu na go para cha 2010 na Delhi a ke ko kho ma hong su ke jong lo chu je da ro ko hong lo HBCD yang pon ya China ki se chun common agenda ne bin kunung le na wa bol bol nan bol re ti direct ka ke ka se mo mo chu written ang ka pi ka kamang ka se common agenda ne bin ti chu ki ma se pi chu a se lo wa chu ong ki nuk to le wa khot ka dok sa chu 100 la 100 khot dok wa ju lo problem chu aki ho na ju lu pa pu chu aki ho lo pu chu ki ho sa
a khot do wa ki nok to wa yu lo chu wa na pathen yo het bi pin yo het a ki bol lo lo pi chu ki hong na ki yu lo pa chu problem chu ki ho chu na la ka ko khom wa a ki ho the ne lo ko bol lo ya in pi sam Frek ngam lo de ham. a wa chu in nam mi te khat na to chu yo le mi ta pun so no bol na he na hong chun te ti ji division ki mu ye chu a bol thu thu ta chang thu thu la tu thaun te na ki se chu tai ke wang ka boi pi lo chu ai ti ring mu sa ni ban na ke la ya na a mo na ke ho na yu le chu problem kha cham lo a se yo si he ta di lo chu ke ho na yu lo cha Okay, cái bao nhiêu đi lẽ bạn nên lúc ho question khát chú Manipur la Autonomous District Council na jipa hi power na sata api ana tu la ya ho in ethnic based territorial demand bol how thenga he lung hlei thei lo ham chung chang chu pi view ne nei hin se ken Eho Manipur la Autonomous District Council operate ki boldan event na hi ale ek jong in ei ta ven 1971 ek min 2008 na a hoi lo lai sim phat na jong ana tan chia tu nai ga na hi la Autonomous District Council ek ni na hi la a council a power constitution a ke vai pu na sim ding dan a function ding dan a financial power transaction a bol ding dan jurisdiction ipiti a control da ham chul e ham tia crime o male ipiti offense or deal bol dam penalty pi da melo la rules by law dam pi hoite na umi a hi wangin iga sei num chu he ale chi pa he state government in hoite in a hi na bangin of api poi ti chu hoita ki akimudo thein e ho wang chun chi anom lo ji a he kum sot pi kum som ni walam hi election ki bol to lo in district council an ki bol to lo cha chu 2008 na men ek an bol wa cha sim phat ding dana bol wa wanga ong ki election ong ki bol wanga hi I ma cha kan lo sim chu hi jing a hi chi a chu ipinga district council hi thu nei zo lo ham itiale state government hin I chan gam khanin suppress bolin power financial transaction chung chang hi hanlang chule power chung chang hi hanlang license issue hanlang ipi hi jong le licensing authority meu se district council e nga umzo ke hin chi state government api po na hi le chi ai tuna district council operate ki bol dan hi aja chom diu chula ha na ha to kilo e banga KP aha lo dan na min chi a phamol he in chi jun tunia hitabak issue ho ja hi naga issue hung do he kitile ki seva lo mai thi he chule eho hi to bong ho ja hi hill valley difference hum do hin chi a chu chi hat sa na ding a hin elected ho hi ipiti elect I bol di hom ti hi question tunin keima gel dan ka sei no min jinam tala zadang te in MLA te representative a hin so ho to eho in tunia MLA representative ma I so lo hi ga veleu han a qualification hian lang a personality hian lang ipi jong pumya hi theilo kha re chi a chu min suppressive bol du chu a hi ma mai tan so le district council election chu khanin ko yutun MLA election a hi district council in pass and bol kha chu assembly in a sei kin ngai hi chi a chu how many capable MLAs members we have in the house of Manipur chi chu question lin ta khan hin tun pu Benjamin BJP spokesperson pa ama a thamat ka base nu piam tiala e ho he personality ai povin election ka her khelo le 2 times mai the hin fight the ball hin ai wanga chu hi thei lo hin ai wanga chu fight a ball na chu personality ka ball na wang he pot akai do agitet pi ho chu ama sang qualify ham education langa ai lo personality bil IQ pi yong le jong hidi kit lo hin chi a chu na district council function dani it is fragmented katinomen fragmented a hin chi a chu fragmented a hi lo na dinga he member il han pha no yong le ipiti han diu ham I method I khelo nga yin chule MLA han pha no le ipiti I khelo nga yin chi chu very qualified person is all new le district council tha na jong hungum theidam ti kha chu hin tuin 2015
15-16 in boina bill thum jin tam piano min a he wangin even ruling hon jong a saying ampon hill area chairman jong imacha saying ampon opposition ho imacha saying ampo that means why lack of knowledge, lack of capacity to fight back that agenda he chichu elected ho hin omin chule tu chung in jong 20 July ni in Manipur People Protection Bill akipudo in hill area committee refer hin hill area committee in how much discussion about hang kahepon kaher khelo Saturday ni hin hoiten ipam discussion ma sa ball tho weti e wang so discussion igam so operate hong ki bolding khat chu pha jong ki thum bel wa tu nya ki pass ki data na kaher khelo la cm pa jong mi rikoi sa bol hin chi chu hi ti bam hi hiu hin tunin hill area chairman pa jong ama position hi ma cha hi pon tunia hi agama operate hong ki bolding khat chu ni khat nia mla ho a ki ho wa chu final chu how much lasting hi na cha chu intellectual circle invite a bolanga in elo le legal faculty langa legal side langa pana ipiham a sei the voltage bol a long lasting hi ipiham iso pite wi a tho sangin e ho to hin amhon ni som a hin ni khat sentence khat anji na dinga he ni som lunga gel hin e hon sentence khat jin dinga he pung khai gel lo hin chi ya chu pung khai ki gel to ni som ki gel chung ki kheji hin chi chen tu nia he 20 nia introduce ya 23 nia ki pass ki tia hill area committee jong ki refer ki na lai hill area team jong consultation jong lo la ya tu na ki pass thei wang that is a weakness of our leaders a hin chi a chu hitabang weakness lai sia district council fragmented hi jing de hin chi district council hi hard sange tia le tu nia he methods of our election hi I khelo nga in jule people I handa no yong hi itabang mi chu handam phungla changa na hana ka so pi ka hana ima sei theilo bol theilo sanga chu ka so pi lo khat ka sola nampia dinga thilphan bol do chu phaham ti mentality ba ki gel theile district council hu ha nintin society ana chu damna aban bana hu chal dam dis ke gel dan khat he na suggestion na opinion chu hai ka sal a khat pu Benjamin koma khat nan dong ke la honorable chief minister pa tu chunga in government voice hi central la lawa hele ka ki design dengo he ti chan ge ase na hala chi hi nagai su hi ji a chu if bola chu ki design denga he ta government in panala ham he ta bang din mon I hon jong hin to nyau la government hi chi ma sai kit deng ham public opinion le government policy pa ke ka a na government koi langa he on ham phai cham mi ho adenga government hi hitam ti chu chungchang so BJP spokesperson kha jong na hin na sai ti political party or si may it be BJP or Congress any political party amona vero chu politics a hi pitila power ka tu da mati power tu na dinga chu majority electorate tam nei ne ho ekhara chu a hi thena chan langa chu on hi ana I thei lo be sai langa minority or right violation om ting labo sun ka ti constitutional provision jung ju ya chu ikhat ki bol thu na tam zo hi atam zo te lung ki hor su ke ti chu tu na puzor skom ka sei do no men tu na chu CM pan statement sei pa zu le ken ke het khel lawa la chun ama zo Manipur integrity ki to kha dingal le na ga CM ne yong ka dala de ti pa zo stand la en ma sangin jong okram I bobin Congress center Congress edit line jong so naga solution final ki boli time ki ti jung na mana sei ai jo akoi jo sinan sei di ai jo sei lo wala jun iti jong la BJP la Congress a Manipur la solo de ti pa jo ai jo mi pi sentiment ja ju jo sei heti jo ka sei do no maintain jong le khadwin prime minister ki mo pi jo win state a BJP president pa pu babanandan press conference bo na wa prime minister pa ko ma ave vela ka do le nei ta san lo ham ka tu sei na ta san lo ham ti kha sei na heti jo na ai cha la chun Epi-3 ai chu prime minister a ko in Manipur integrity le Manipur mi pi ho dei lo thilwang chu na ko ho zalin ki bolin te ti pa chu center in chu lungya chu ki bolin te ti pa chu I hon gin moi nei pa chu chu ompo ti pa chu ki ho party president pa la ko ben ni khat tu a state na government jong BJP government he na central la jong BJP government ma he ali chi Manipur very threatening issue he state government and BJP convince about the azona the he chana chance azona the ti chu
government ho hi chu any Manipurin tong ko te thilu ma la consultation center in state about te te a BJP hian lang hi yong la ka ti CMI lo la state government chu consult about tho de hin atwa yong ai pi ha a BJP chu im ding om poi ai chu masang election masang ayong prime minister Narendra Modi han lang jo ka se banga mit chan jong Manipur integrity BJP tel sungai ki suke lo de hin je kha jong ke lo de hati ai chi assurance su khadwa chu reassure unbol ki ro hin na ai chi ji chun atwa jong BJP yong centra om state ayong kyu mai ji chun ilanga hi lungtho lung ipi ha ki chan na be se nei ni ding wang chu kin jong ka gel pon ai hin to masanga Congress party no do bol kha chuile naga solution a hi masanga chu integrity ni ki ti hin ta integrity bana chu future la Manipur integrity in tong khate like article 371A and lang elo le made be 6 schedule and lang he jo yong konom po ve ti chu ai chu kunung la jun Manipur integrity su ke na hung pang the hi ai chu 6 schedule bodo te 6 schedule na mu ko nin chun territorial council an pi win na he dan ban bana chung chal the hi ji chun jo yong konom po ve ti chu hin ai le to hi a general la sai dinga chu I chen home piu mai le ho jong su tam zo civil society organization ho an la koi jo siang alungel chu hin and BJP as a party in chu people's ho they pa chu party no ki chi pi de ti chu ko people sona de chu BJP in jong public agenda chu popular agenda chu party no ki chi pi de okay ke pa men I ho yong do nom gila khatam pi ka nei na lai chulen ho jong sei nom tam ta na nei na lai de ngo hin jong le ho studio schedule timing limited he ta je chun phat he chan chun na cha yo hitin tu ni adengen tu ni ki ho khom naw chu thil pha tam ta very constructive chale brainstorming session khat a hi ti lo the po in a hi la cha ki chai na he po in hap ta si he ta bang he nei jom na lai ding o hin je chun muntena he chi program hen bejo se na support na hen bolawa feedback na hen bol ding ovin ka hen te men he tu ni montena impact TV Kuki edition bejo se na bon ovin mangpha ke pai